Wala kipai ba kilayo ban mat ya kasurok forlin hapo Bhoi district kabala de pura nadu kisnam arjar katsan. Henry haba phaipat hapo kasor Nongpoh kidang don chibun kijing duna kibalawan ra ya kijing e iskat de e ya pai ba nong song snong bat kipai ba nong let nongwan. Ya kane lapan pau da Nongialam jongka Nongpoh taun Dorbar hakmat kinong tok khobor jongka Bhoi district. Nakaliang uba Ike lapang chairman ka Nongpoh taun committee ulapan pau bakum kinong pet nokmi jongka sor Nongpoh kidap ya kajing sokhia ka bakrau halor ke jinglong jingman jongkan ya kasor Nongpoh hakaba ki babun ki project kidang sateng ban pendap lengba ka National Highway Authority of India lane kan nahai kite ki project kilong ban senaya ki nala ki bapaka ban penlat ya ka jingslei kabala jana kapor sakapor hapo Nongpoh nangta ka foot overbridge hapo Nongpoh ban pensuk ya ki nonglet nongwan bat ka traffic police boot mantel akam ya ki jingja accident ki bala jana kapor sakapor hapo ka thain Nongpoh bat kiwe halor kane chairman ulai thuru banakaliang ka taun Dorbar committee kan pha yaki arngut Nongialam jongka ki bakuntup yoba e kharkongor vice chairman bad uba regional kharkamni secretary ban net chanong ba Delhi ban yakadu markhmat badru ban penpau pensngo yaki ne ki project ki barang sateng hakmat lane ki he nompeniat jongka nahai ka Nongpoh taun committee adin ke jingalang ka ba kerki e muta ka jamin di dalam dikhat kita hanya sekretari bacaman bertukar juga. Adin kajinya pembaik kejongi ya ikam kiba dangsa kam ki pending project nak bentak Nongpoh tahun. Adin bala pendep ketika 4 lane, serok 4 lane. Tengi dang budin nak kapor sakapor. Hagabede bat kibabun ki bentak ki dangsa apo jongka Nongpoh taun committee. Kawai kade habide ketika foot over bridge. Kepada saten menta. Kani kade hangni Nongpoh bat kiwi ke benta. Nilaju thok nak kapor sekapor. Nak kalian jongka Nongpoh taun committee dembau project director. Project director. Kandai kam sempoi sono. Bat kidang kai ke bengi kalau habide kini drainage system. Kini kinala ni bakanala ketika ni ongke kinaro drain kinala ke barit ke ke bahe dia nak kata dau ke judon ke float ani ke jing slei ha ki area jo Nongpoh di kadiru nak thok nak por rai klem position di nak leng jo Nongpoh taun committee adin ke jing perkhat ke seni bah dekat ke judon lang sekretari vice chairman berkiwi dekat ke joka nyala penbet bang nya budin nak direct syadu kikri du jong kene kena hai ke National Highway Authority of India bat nyala penbet ban le syadu sedali bat ka jingle Delhi kan long nginmi lasai ke sini ke belong sitrik ban le bani gendu yu chairman jong National Highway Authority of India 5 and 6 sector 10 Dwarka New Delhi but ya kini kena penbek ban lek ban bu ya kini ka jingtho hakmat jong usnan kenang bagakam kan stat ko mau mene bagawai ka bang ibu kalau bang ibu din nak benta kini ka foot over bridge ka benang sateng ar ka drainage system kini kinala bat ka balai ka baginang at susu kai ka bengi kini kisni kaptam ha Nongpoh area ke jongi Nongpoh taun ba ki bun kidi jingja accident ki bajana ke por sekapor bat ngila tho ru ye kini jing tho bani ku lasai ke sini sedali bat kata kade habede ketika police traffic board ni baga dot kam ha wat la kade ke National Highway kanrei ni ke dot kam ha ba claim di traffic nit ba ki jingja accident kin jana ke por sekapor telah damla barok kawai hapo ke area hapo Nongpoh taun dulu kita lightly ki jaga ki bang ni mention bang nama ki juja bang ki jingja accident kawai ke dia hante hapo Bethany hospital hante ke juja ka accident ke bana hapo ke baar ke dia hande hamin Nongpoh bat ke balai ke dia sya DC office tiki lightly ki mak ni persang bandra syadu Delhi lasai kesini hakabau vice chairman bersekretari kini lasai bat ka appointment bat ulu chairman juga National Highway Authority kan long
hagalai terik kita ke disipalai. But ini scam yang bagai je kedua ke juga ngilak menodrak iki ke pemahaman pen pernah lah ni pen internet yang ke Nongpoh tahun komiti yang ke Nongpoh area yang berbuat.